озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ки бо амри бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон роҳандозӣ гардидааст, мақсади асосии онро дарёфти истеъдодҳои наву нодир дар ҷодаи санъат ташкил медиҳад. инак бо яке аз иштирокчиёни ин озмун, Фирӯзи Файзулло, навозанда ва ҳамзамон омӯзгори Консерваторияи Миллии Тоҷикистон суҳбат дорем ва суоли нахуст ин аст, ки шумо дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз кадом номинатсия баромад кардед ва то кадом давраҳои озмун расидед? мо аз ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар жанри овозхони анъанавӣ, жанри фалак иштирок кардем ва даври якум хеле рақобат ҳам зиёд буд. Даври якум гузаштем ва даври дуюм низ дар Филармонияи Давлатии Тоҷикистон сурат гирифт. Дар ин ҷо ҳам гузаштем ва ба даври сеюм, даври яъне ниҳоӣ роҳ ёфтем ва як суруде буд, ки қисмати аввали сурудро шаҳд дар бар мегирифт ва дуввум равона ва баъдан боз ду зарби дигар. Мо аз китоби ниҳонӣ бо ҳамроҳи устодон шиштем ва як оҳанги яъне кордкар кардем. Асари мо қариб 8 дақиқаро дар бар мегирифт. Даври сеюм баромад кардем. Ба даври ҷанбастӣ нагузаштед, роҳ наёфтед. хуб, дар озмун чӣ чизи ҷолиб буд, ки шуморо ҳамчун ҳунарманди ҷавон ба ваҷд овард ё ин ки ҷалб кард? иштироккунандаҳо хеле зиёд буданд ва ҳар як кас мувофиқ, яъне рақамгузорӣ шуда буд, пайҳам баромад мекарданд. Дар даври якум вақте ки дар Консерваторияи Миллӣ шуда гузашт ин озмун, як асаре бо номи Нолаи дил, ки ин аз сарчашма мегирифт аз рубоиётҳои Хайём, ғазали Ҷунунӣ ва Сайдо. Суруди се қисма буд, силсила асар. Мо инро пешкаш кардем ва хушбахтона ба даври дуюм роҳ ёфтем. Тамошобинон интизоранд, ки шумо намунаи онро пешниҳод кунед. хоб бо асбоби мусиқӣ аст, хоб бе асбоби мусиқӣ аст. Соз қад хонам. то ин ки ҳамсоҳбати мо Фирӯзи Файзулло сози миллидутори худро барои иҷрои ҳунари худ ҷур мекунанд, омода месозанд, мо як лавҳаи бисёр зеборо аз табиати Тоҷикистони биштосо ҳамроҳ тамошо мекунем. Фароғат мегирем ва сипас суҳбатамон бо Фирӯзи Файзулло идома меёбад.
رسیدی داری تونست هیچ کس رو من نمیبینم کی به موری تونست یه من نمیبینم کسی هرگز در این داری فنا من نمیبینم کسی هرگز در این داری فنا به سوال و جوی تو کی خریداری تونست یه به سوال و جوی تو کی خریداری تونست یاری مشق و تحسینی جنونی روز و شب یادی شما یه مشق و تحسینی جنونی روز و شب یادی شما همچون من در بین مشتاقان گرفتاری تونست یه همچون من در بین مشتاقان گرفتاری تونست یاری هیچ کس را من نمیبینم که بیماری تونست. فیروز فیض‌الله از محبت پاک و بیالایش از عشق زمزمه میکند، از صلح و آسایش و دوستی زمزمه میکند و بگذار واقعا چنین سرودهایی که آرامی و آسودگی و محبت و عشق و صداقت را زمزمه میکنند همیشه طنین انداز باشند در فضای تاجیکستان صاحب استقلال تا اینکه قلب ما، نگاه ما، روحیه ما با زندگی گرم و جوشان باز هم صمیمی‌تر باشد، دلفراتر باشد. اکنون استقبال میگیریم اون اثری رو که شما در دور دوم منظور بینندگان کردید. در دور دوم یک سرود از اجادیاتی استاد عبدالله نظریوف آواز دل من با مصلحت استادان ما پیشنهاد این آزمون کردیم. خود فدا در راهی پیمان کرده است صد بیابان را گلستان کرده است سرزمینی پاره گشته را هی جمع کرده تاجیکستان کرده است ای جمع کرده تاجیکستان کرده است تو لبتر و خون در رگ و گرمیست بدن را تو بس نکنه دل حرکت می جزدن را تو قوه ببازوست خم و راز شدن را از کف ندیهم دامنی مقصودی وطن را این است به مادر به وطن روزی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی من یه بگذار جهان بشنود آوازی دلی من مهری وطنم قلبی مرا کرد چراغان حفظی وطنم باعث عمری خوش و خندان پس در رهیسان شرفی اولی انسان چون دل ندیهم از کف و چون نگذرم از جان این است به مادر به وطن روزی دلی من یه بگذار جهان بشنود آوازی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی منه
خورشید سفیز تا مرا سروری کشور با مهری وطن گشته دل و دیدم نور خاکی وطن از غیر کنم تازه سراسره با فتحی یقین شد نمایم دلی مادر این است به مادر به وطن روزی دلی من بگذار جهان بشنود آوازی دلی من یه بگذار جهان بشنود آوازی دلی منه. ба даври ниҳоя роҳ наёфтед, рӯҳият дигар нашуд? نه من برعکس کوشش میکنم که اثری باید در озмун اجرا کرد که آهنگ از خودم باشد و شعرم تازه یک از معاصر ادبیات معاصر از کلاسیک بیشتر من وقتی که کتاب ها رو ورق میزنم دوست میدارم ادبیات یعنی کلاسیک رو. аз озмуни тоҷикистон ватани азизи ман чӣ бардоштед? در این озмун وقتی که من اشتراک کردم همه قریب که یعنی زنده سرای بود و بعضی از اشتراکچیان озмун بودند که از ناحیه‌های دوردست اشتراک کردند در این озмун. آنها یعنی موسیقی تنظیم شده بود به طور مینوس وقتی که هر یک آوازخوان اگر خودش نواخته خواند هر یک اشتراکچی озмун بله اگر در برابر اجرایش سرود سرایدان اگر اون اسباب ملی خود را باز نوازد این بهتر یعنی خوب است. و در این озмун که اکثر جوانان بودند من بسیار افتخار میکنم و با کل جوانان عزیز یعنی با دانشجویان و میخوام رسونم که این озмун یک روحیه انسان رو بلند میکند و هر کس که در این озмун میخواد اشتراک کند این از صیقل دادن مهارت خود است. وقتی که مهارت خود رو صیقل میدی هنر خود رو به تماشابین و بیننده نشون میدی این بسیار یک افتخار بزرگ است. ҳунари пешниҳоднамудаи фирӯзи файзуллоро ки дар даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ба ҳайати якамон пешниҳод кардаанд манзур намуданд ҳамроҳ тамошо мекунем. барномаи субҳи тоҷикистон идома меёбад ва дар идома мову шумо боз дар иртибот хоҳем шуд. جان بشنو فلکا یک عمر شد وحدتی مایه جان پیوندی صلحی ما تو ابجی سمایه جان با خواهشی عزمی مردمی این کشور
بیشتر